Dipu Lamding Road Bogazan District SA Tumben Pini Executive Meeting Matik Rong Sai Mai Kang Nipon. Lason si Pini Pre Ciklo ni Pai Nia ni Bogazan District SA Tumben Cepatir Pipon si Hanjang Langso KSA Meeting Asai Hemlong Joint Executive Meeting Matik Rong Sai Mai Kang Nipon. Pini Bangso Rong Sai Mai Long Bogazan District SA Mai Pura Zu Ingleng Pensi Mai Cari Pono. Pini Bangso Rong Sai Mai Bogazan District SA Kong Chun Bang Di Soiteron Pensi Mai Ki Palam Thilapen Aluhi Pachini Pono. Mai Pura Zu Ingleng pen kachari pona Mai Long Man Peng Aluhi Sar Bok SAPD Sar Lai Chan Ingleng Lapen Pha Pangjang Thompson Rongpi Anparta Ong Dung KSA Klembang Kubang Phiatom Chetong Nun Sim Mai Ing Samjin pen pachun pono. Pini Bangso Rong Sai Mai Long BD Sar Lai Chan Ingleng pen non ki thurmi KSA Bang Kubang Phiatom Aphan ki klem ki dam nang zia puthak penang an alam zir than tikang. Lapen adun thu Pha Pangjang Aluhi Sar Bok KSA TRP Mai Pu Thompson Rongpi pen ki thurmi risoi jang adom aphan education maten lo choliana thu paprang dun nang ji alam thi penang an than pa jirmi tekang lo. Lapen KSA klem bang kubang phiatum aphan ta ki klem ki dam nang zialam te pinang an than tekang pen mai misen pen mai bachun ponlo. News report sangthi depend khorsing TNE Hills today. Prang sinyal tu macam kan kado macam lo. Ini nila tu Karbilo Chalai Som Bogazan District Committee pe nila tu KSA Joint Executive Bang Somai nila tu Baji Kresi pe nila tu ini ponlo. Asila bangso amai long KSA Atiripi Thompson Rongpi Akai Alang Sami nang Chitong dun. Lapen uthau labang so mai long KSA Central Committee Advisor Sar Lachan Ingleng Alang Sami labang so mai long Chitong dun. Lapen tinangan di Kuben KSA claim rapet akorti tum sami nang Chitong dun. Lapen nil tum pini kadu kavi nil tum branch cap lapong posisi nil tum pini ladak labangso joint executive labangso mai tum dopon lo lapen pini nilutum labangso amai long nilutum pini arpu kipleng play dim nilutum arpu kipapleng labangso ajai mek teng pon lo asil labangso hello pini nilutum arpu akimi nilutum kithapon ke labangso hello VP Sharma Hente Rangpi alang lapen AGS padang de assistant secretary Jipling Taru lapen Finance Secretary Sonju Teron lapen pinangan niltum member samina tum thapon lo lalo niltum labang so mai long nitum chingwai pontu madang de chiparai pontu bangke lahlo kibang jilang padang de labang so chiklu angkong niltum Jiuponi College along sami haladak unit kiseng nai pan sami niltum pini pen arpu en bonlo badang te in charge sami cipak ponlo lapen ilong ati mabangke dak Bogazan College ladak sami niltum unit kiseng nai pan sami niltum pini labang so amai long pen niltum disik madang te in charge cipak kontang lo lapen lanjut kali niltum dak la all Bogazan constituency trok labang so long sami constituency tin along sami in Tangkring KSA aru netum kiseng dangi phasami pini pen netum arpu cipek madang te internationally cipek korenti lo athe Karbilo Chalia song jong si in Tangkring ave polutan te khailong bangke isi kapkhere ni lapen akisung lai sami nang le de kai aposi Karbilo Chalia song bangke kai kitami in Tangkring pesi dunangji posi pini netum cingwai pon lo Karbiang long loga Chalia bang abisi paprang nangji posini ladak sami cingwai pono je arong padang de eskoltin sami visit kita yang sami pini labang solong pen itu leng pontang